back di channel Nadia. Dan sekarang aku akan live The Amazing Spider-Man 2. Aku ingin tamatin game ini ya. Oke, jadi sebelum kita main, aku baca dulu nih siapa nih yang baru masuk nih. Kita absen dulu. Jadi guys, sebenarnya aku itu pengen main game. Tadi dulu guys. Ini udah ini enggak. Udah pas belum suara? Kecil ya. Kegedean suara gamenya ya. Setting dulu. Nah. Days like this, and I'll be your grouchy neighborhood Spider-Man. When are people gonna learn it's Spider-Man? Apa ya yang di setting ya? Udah. Halo. Iya, halo Ricky, halo Aji, halo Ariel, halo Denirs, halo. Siapa lagi di sini ya? Kakak puasa nggak? Puasa Merlin. Hai Chelsea. Kamu kan ada di live Bang Joker, kamu nyasar sampai sini. Ya nonton like lah. Iya guys, di like dulu ayo. 70 orang udah pada like belum? Sehat selalu Kak, makasih. Iya, makasih MKS Gaming. Puasa nggak Sergia? Puasa. Aku puasa ya guys, jadi jangan tanya lagi. Aku sekarang puasa sampai Lebaran. Aku nggak akan batal. Kalau pas aku nggak puasa pas awal Lebaran tuh. Minggu pertama tuh aku nggak puasa. Kan biasa cewek kan. Nah aku sampai Lebaran akan puasa terus. Lebaran seminggu lagi ya guys. Halo Lydia, halo Raffi. Let's go Kak main. Wih, semangat banget kamu Rafli. Kamu suka ya sama gamenya ya? The Amazing Spider-Man. Siapa suka sama Spider-Man? Jadi guys, sebenarnya hari ini aku tuh pengen main game God of War. Karena kemarin tuh banyak yang request God of War, tapi ternyata pas udah aku cari gamenya nggak bisa guys, error gamenya guys. Itu udah 10 website gitulah aku download God of War-nya sampai yang ke 2 pokoknya semuanya aku coba nggak bisa guys. Jadi nggak tahu error gitu, nggak bisa dimainin, terus gambarnya hijau, terus pokoknya ada kesalahan gitu deh ya. Jadi aku nggak bisa main God of War karena kan aku kan nggak ada PS-nya ya. Jadi sekarang ini aku main The Amazing Spider-Man 2 dulu. Aku akan tamatin ini. Tapi kalau dilihat-lihat bagus loh guys gamenya. Oke, yuk kita masuk ya. Kita ke ini ada human, ada hero, ada superhero. Nah, ini tuh yang isi ini normal, ini hard ya ibaratnya. Jadi kita yang normal aja ya guys. Oke. Lebaran jangan lupa live Kak. Gak tahu nih Merlinda, aku bisa apa enggak ya Lebaran? Aku juga pengen sih live, tapi
Bingung juga, bisa apa enggak. Baru mainin juga kak, soalnya seru bet. Oh, kamu pernah mainin juga ya, Rafli? Kamu main game di PC juga, Rafli? Devil May Cry seru loh. Iya ya. Terus juga tadi kan pas aku pengen nyari God of War kan, nggak ada tuh. Terus aku pengen cari Mortal Kombat, tapi ternyata Hey, somebody serem stop guys. that guy! Aku He takut. just robbed me! Hey, kid! A little help? Not my problem. Oh, ini teman yang gendut ya? Oh, udah. Mortal Kombat sih maksud aku tuh bukan serem setan ya, dude! tapi dia serem kayak serem mutilasi gitu, makanya aku takut. Wah, Doesn't take much to get from where you are to where I ada am. ini apa? Pengemis. Terus lihat nih guys nih you look gambarnya. like a sad little puppy. Yo, buddy, cheer up. We're gonna check out a Kalian killer ya band. guys, You should come. gambarnya, grafiknya. Remember, happiness is a choice. My yoga instructor always Wow. says that. Ini berasa kayak main GTA ya kita. Aku pernah main ini, tapi nggak ngerti. Hah, kamu nggak ngerti, Raffi? Look at that dent! Oke, This is a ini kamu brand new nontonin aku ya, car! biar kamu ngerti. You stopped at a yellow light! Kok aku Who jadi takut stops ya? at a yellow light? Nggak ngerti juga. People who obey the law, that's who. Ini belum bisa lari. You Kita respect the law so lihat much sekitar you dulu would ya. obey. Wih, kenapa tuh? Better check that out. L shift. Oh, ini buat lari. Oke, ini Uncle kayaknya Ben! ada penembakannya kayaknya. Kenapa dia? Uncle Ben! Oh, ini yang waktu papanya mati ya. Jadi mirip-mirip sih ya kayak di ini Somebody dalam help! filmnya ya. Uncle Ben! Uncle Ben, hang on! Uncle Ben! Come on! Yang omnya mati itu guys. Come on! Guys, FF-an. Aduh, ada bocil FF. nih, Uncle guys. Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my Uncle parents Ben. disappeared. Main Where a game genetically buluk. modified spider bite turned me into something Kasihan ya Lydia. new. But now, Uncle Ben was gone. For his memory, for Aunt May, to make up for not stopping his I killer love when I you. should Main have, Harvest I had to Moon, become a Kak. man. Harvest Moon. Spider-Man. And I've done some good, put away a lot of bad Harvest Moon. guys. Aku belum pernah tahu main game But I Harvest haven't Moon. found the man who killed Dulu waktu Uncle aku Ben. kecil aku pernah pengen mainin tapi aku nggak ngerti. Just one more empty space in a life full of them. Kakak besok main bully ya please. Oke, berarti nanti habis ini beres aku main bully ya guys. Karena ada yang request jadi aku akan main bully. Dulu aku juga waktu ada PS2 aku juga main game bully, ada kasetnya, cuman aku nggak ngerti guys gimana mainnya, nggak tahu kenapa. Aku tuh dulu tuh males kalau main game petualang tuh yang memecahkan apa? Yang harus mikir pakai otak gitu. Karena aku tuh males. Oke. Kan Resident Evil keempat kemarin udah tamat Pangis tuh. Nanti lanjutin ya Resident Evil yang kelima, tapi nanti. Soalnya The man who killed Uncle Ben is out there somewhere. kita I will find him. cobain game yang lain dulu. Wah, 2 tahun kemudian dia udah jadi Spider-Man. I'll never stop looking for Uncle Ben's killer. Never. Wah, ngapain nih? Shift 1 ASDW. Gimana ini? Wah, aku kenceng lagi. Online reviews? Oh, oke. Berarti yang pencet kanan itu kanan kiri ya. Just lost Spider. Aku pencet mouse kiri. Dia ke kiri, mouse kanan, talinya ke kanan. Vicinity of Tompkins Square Park. We have a robbery suspect fleeing on foot.
Male, Caucasian, blonde hair, sunglasses. That fits the description of the guy who shot Uncle Ben. Better check it out. Leave the daily. Wow. Susah nih. Ngayun-ngayun ya, sangat tinggi sekali. Ya. Gila, ini keren sih guys gamenya. Benar-benar mirip. Jadi kayak berasa kita nih Spider-Man gitu, beneran deh. Berasa kayak kita nih ini beneran Spider-Man. Tuh. Gelantung-gelantungan gitu kan. Latihan dulu, latihan loncat-loncat. Enak ya. Enak mainnya guys. Kalian harus coba guys main game ini yang punya PC. Karena enak gitu, kayak berasa lagi jadi Spider-Man, beneran berasa jadi Spider-Man. Oh, kita kesini ya. Ah! Oh, dia nggak nabrak ya. Hey, Larry, these guns are heavy. How about a hand? I set this gig up. That makes me the boss and you the hired help. So shut up and put some effort into it. The ringleader looks like the guy who killed Uncle Wah, Ben. ngapain kita guys sekarang? I'm not sure. I need to get some pictures of him. Open kamera, hah? Ngapain ini? Cek. Let's get a good look at this guy's ugly face. Oh, ini buat ngezoom ya. Good shot. That's not who I'm after. I've got a bad feeling. Apa tuh? Lokasi danger. Di mana ya kira-kira? Lokasi dangernya. Dari suaranya. Oh, ke atas. Glad I trusted my instincts. Siapa itu? Spider-Man? Hell with it, kill him! Not this time, pal. Now I'm on to Oh, you. ini buat menghindar. Ini masih Didn't I apa? already fight you? Latihan-latihan. You have no original moves whatsoever. I think I made my point. Oh, kita tembus aja ya ininya. Gerakannya. Wait. Wow. Main GTA kakak, iya. Nanti. Tadinya aku juga pengen main GTA sih, tapi kalau main GTA apa memori aku di komputer lagi You're gonna full. pay for what you've done, Spider-Man! Tap to web shot. Wah. You know, I hear jail's a lot nicer now. Toilets have seats and everything. Wow. Memang keren banget game ini. Ah! Get me down! Come on, get me down from here! Ini aku Quiet. beneran guys, nggak bohong. Let me see your hands. See? Huh. It's your lucky night. You're not the Buat guy I'm gamenya tuh after. bagus Unless gitu. you had a tattoo removed. No, man, no. I'm afraid of needles and heights. So how about let me down, huh? Relax, you're fine. What? Until the webbing dissolves. Hey But juga listen, the cops will find Artian, you by then. Waalaikumsalam Please, review. what? Maybe I can help you find who you're looking for. Just
Just put me on the ground, The yeah? jails all have the same Aku- fashion aku prisons takatin because there sure are a lot of criminals who look like you. Oh, Kita ke situ ya. Apaan tuh? Apaan ini ya? L Gotta head to that construction site if I'm Wah, gonna banyak find this banget Herman Schultz pencetannya. guy. bikin bingung. Harus diapal-apalin terus. Ih, kok nggak mati sih? You hear so many conflicting things about Gak main F lagi kak, bosan. Aku kemarin apa konten FF. Kamu udah nonton belum? Biasanya orang cuma nanyain kak, beliin aku main game lain ya guys. Aku main game lain, kak main game FF. Padahal aku tuh ngupload konten FF terus tiap hari. Kamu aja nggak nonton kali. Kamu minta aku main game FF. Aku udah upload tapi belum Spidey, nonton. he does some good stuff, bad stuff too. Udah aku main game lain. Mana yang loncatnya tadi? Kok nggak bisa? Oh. Main GTA dong nanti ya, namatin ini dulu. Aku tuh pengen konsisten guys. Lah kok nyangkut? Aku pengen konsisten, jadi aku tamatin ini dulu ya, baru kita main GTA. Tapi aku belum tahu nih kapan main GTA soalnya apa komputer aku memorinya kurang harddisk gitu. Nunggu beli harddisk dulu. Belum ada uang. Belum ada uang buat beli harddisk, cukup untuk makan doang. Makanya guys tentu like. Oh ini dia akhirnya kita kesini. snap! Now that the cops cracked Satu game aja dulu down, belum every selesai, crew baru in the mulai city's juga. running low Iya on nih. guns. This'll give us a hell Baru of an juga advantage. mulai. You mean us? Surrender Udah the disuruh guns main and game maybe yang you lain. live. Come get 'em, punks. How Nanti about ya. I take the guns? Tunggu I selesai don't think dulu you guys are mainnya. qualified to use them responsibly. Puasa kakak, aku puasa. You cannot win! Only die! Wah, kita harus masuk ke sana. Open web push mode. Ngapain sih? I can't work under these conditions. Oh, Your breath. kita bisa Great. ini ya. Target. Lincah banget ya. You're starting to get predictable. No animals were hurt. Bad guys, on the other hand. Yeesh. Lincah banget. Enak nih mainnya kayak Hey, will you Lincah be my terus. arch enemy? Psych! F. We're all better off if no one gets their hands on that ammo. If I focus, maybe I can sense where the other ammo crates are. Ngapain ini? Oh, mencari satu lagi ya. Walk away while you can still walk! Eh, Go! Over there! Service here's terrible. I demand to speak to your manager. Mr. Schultz, don't worry, he'll find you! tebak mana gitu lupa aku. Aduh, wah darahnya guys. Sumpah guys, ini susah guys.
Sorry, is that webbing in your way? Susah. Kalau nggak salah dulu aku pernah main juga. Money, glamour, power. Any second thoughts? 2 down. Let's go for the hat trick. Di sebelah mana ini? Nggak bisa naiknya sih. Gimana cara naiknya sih? R. Aduh, gimana ini? Tak dulu, tangkatin ini dulu. Oh iya. Ituan manjat, manjat di sini. Oh, kemana ini guys kita? Oh. Oh, ini dia. Wah, darahku. Ya mati. Salam kakak dari Aceh, salam juga Hanafis. Di live Bang Joker tadi, kenapa live Bang Joker tadi? Waalaikumsalam, ngehilnya tahan huruf H. Oh, tahan huruf H ya. Hario, oke. Waalaikumsalam Rian. Buka puasa lauk apa Kak Sergia? Nggak tahu. Belum ada lauknya, mungkin beli. Kenapa F2RB? Halo Kak, halo juga FS. Oh, ini udah. Snap! Now that the cops crack Sama down, daun dari every Gresik crew in the Jatim. city's Halo running low on guns. Mochi. Sabar This'll Nol, give us bentar a lagi hell of an azan. advantage. Bilangnya aku udah lapar. Surrender the guns and maybe you live. Come get them, punks. How about I take the guns? I don't think you guys are qualified to Alasan use YouTube them gaming kakak apa responsibly. aja? Aku mau jadi YouTuber gaming. Apa ya? You cannot win! Only die! I'll remember this. Not the fight, just how bored I am. Okay, so I'm showing Mati off. dia guys. Just expect me to Lihat stand there? dulu, kalau dia merah kita mengejar. Wow. Wow. Mati dia guys. We're all better off if no one gets their hands on that ammo. If I Sekarang focus, kita ke- maybe I can sense where the other ammo crates are. Mana ya? Manjat. This city's full of weirdos. Ask me, Spider-Man's just one more. Di dalam sana ya? Walk away while you can still walk! Nembak gimana sih nembak? We've got him! Bet that's kind of gross for you. Which I find hilarious.
Apa itu mereka mau berantem, guys? You have all the grace of it. Kocak. Two down. Let's go for the hat trick. Wah, sekarang satu lagi ya. Oke, aku udah mulai ngerti sekarang. Tuh mereka malah berantem. Malah berantem mereka, guys. This is why they never invite me to gang wars. I ruin all Yeay, their misi fun. selesai. Tumben facecam taruh di situ karena di bawah Ah, ada you must be Schultz. Your goon said you were ugly, but whoa! Oke. He was being charitable. Think you can take me, huh, freak? Aku kan main game ini I'm not juga. gonna make it Udah easy tamat belum for you. kamu, Evos? Oh, come on. All your Gampang itu, friends Kak. did. Oh, gampang. You just bought yourself a ticket to hell! Oh no, I'm so scared. You're Not. gonna pay for that bug! Ngapain itu? Ngapain dia? Admit it. Even you're impressed. Aku suka banget nginiin Ian pakai apa? Pakai On what planet is that called fighting? wow. Betul sekali toke belang. I'm begging you, Yang man. menyuruh main Don't Eren kill me udah like the berisik, tonton others. aja. We can make a deal. Others? Yeah, I got money, guns. Just tell me what you Salam need. Huh? Rizwan. I hear you do business with this guy. FF Burik kalau FF ntar aja. Sure. Ya, Asian. What do you want to know? Spiderman kayang. Kayang ya dia. The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Only a few film people dalam have game. it. Means he's a specialist. A guy who can get you anything you want Gimana for the kalau right aja price. ya, And aja he'll mau kill main apa, anyone ya, who gets in his way, Iya. huh? Yeah. Skip dulu ah, aku bisa di awal tuh skip. Apa ini? The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Why can't you and the Russians play nice? Huh? Are you kidding? After what they've been... Oh, ini tuh kayak ini ya, jawabin pertanyaan. The tattoo. What does it mean? It's a gang... Bingung aku. Ini gimana sih? Who's the man in the picture? Huh? Carradine. Don't know if that's his... Ya, gimana sih? Who's the man in the picture? Huh? Carradine. Don't know if that's his real name, huh? He sells guns without those annoying background checks. Where do you meet him? I mean, it's Well, different each time. You put the word out, you want to make a deal, he calls. Bukan Always on a tahu. disposable cell phone. He's a real paranoid fella, you know? Yeah. Baik kali dia He ketemu must have a guilty lagi. conscience. Come on, we got a deal? Huh? Finish You want the guy in the conversation. picture, huh? Look for a gun. Oke, berarti kita langsung ke finish pencet tadi ya harusnya. Sama main game horor, nakut-nakutin bocil. Abang Jokon aja, aku takut main game horor. Like Captain Stacy used to say, use the little fish to catch the big ones. V, apa ini? Kita ke tanah seru ya. Apa ini? If I can find a cell phone tower and hack it, I can listen in on local chatter. Manjat. That's my best chance of nailing this Carradine guy.
susah. Oh, manjat sampai atas guys. Tadi di atas ada sesuatu. Kayak cicak. Enaknya guys bisa itu. Bisa merangkak di dinding. Pergi ke tempat yang ada cahayanya. Tadi di atas gedung aku lihat ada yang cahaya-cahaya gitu tahu. Ini apa nih? Bukan. Nih kan tuh ada ginian. Ooh, I've been looking for this. Wah, ngapain ini? Naik dulu ke tempat yang paling tinggi. Nanti kita ke sana. Kita terjun. Hey! Salah pencet. Too many days like this, and I'll be your grouchy neighborhood Spider-Man. Who's that man? I don't know what to think of Spider-Man. Oh, begini ya ternyata caranya. Oke. Oh, keren banget. Bersa main Fortnite. Impressive security measures. I can't hack the cell tower until I shut him down. I'm still not sure how that weird tingling sometimes works. But hopefully it'll show up to help me find him. Disable. Oh, kita harus mengendap-ngendap ya. Ngapain coba? Oh, kita ke tempat satu lagi ya berarti. Even in New York, sometimes there's nothing to swing from. Gak bisa lari apa ke atas lagi? Nah, gini maksud aku guys. Sore juga Ahmad Miardi. Kenapa kita kesini lagi? Ya aku gak mau ke situ. Nah, ini dia. Ah, itu gimana caranya? Ini susah guys. Pusing aku. Itu harus ke atas. Bingung. Bingung. Mutar terus, iya nih mutar terus. Bingung udah mana lapar lagi kan? Kamu nih pakai stick aja lebih gampang. Bisa. Lah iya bisa. Kok PA sih aku? Bisa loh. Terus ngapain kita ya? Pencetannya gimana ya pencetannya?
sini arahnya. Aku pakai sticknya sekarang, guys. Spider-Man? Oke, sekarang aku pakai stick. Iya nih. Nothing to web. Jadi bingung aku. Ngapain sih? Crawl. Masang antena itu, Kak. Iya, gimana masang antenanya? Kamu tahu ya, Sri? Kamu main juga. Aduh, duduk. Ngeri jatuh. Gimana tas itunya sih? Nggak kenal, guys. Gotta find another way. Aduh, malah jatuh. Dulu pernah main. Nggak usah naik ke atas ya, nggak bisa. My life is so weird. Susah. Naik terus. Apa ya tembaknya? Piu 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 piu. Enak ya itunya. Tembak pakai jaring. Nggak tahu ngapain ya, guys. Sometimes I wonder what would have happened if I'd been bitten by a hedgehog. Kok susah amat sih? Kita suruh naik ke atas. Aku aja bingung. Alhamdulillah sudah tidak ada spam bocil FF. Iya, biasalah guys bocil FF. Apakah kita harus mencari yang lain? Ih. Gak tahu kamu itu suruh bergaya dari atas antena. Apa coba suruh bergaya? Tapol, aku lagi lapar. Siapa yang lapar bilang? Susah ini dari sini terus. Apa kita harus ke situ? Udah dapet targetnya.
Warna kuning itu posisi kamu harus bergaya, bukan ditembak. Oh, gimana cara ke situnya? Aku kira itu orang. Mana tuh orangnya? Dengan tuh baik-baik pandangan sedang bergaya. Terus kayak mana ke situnya? Terus kemana lagi ya kita? Kan udah ditempatin, Kak. Iya, tuh udah ditempatin. Terus ngapain naik? Ini udah ditempatin nih. Wah, udah ditempatin nih. Kak, Sir Bang Joker tadi makan. Dia nggak puasa, iya. Lambat-lambat mainnya. Terus lihat tiang. Jangan sok kamu Joker. Ini susah tahu nggak? Ran out of road. Kan malah jatuh kan gara-gara kamu. Kita malah bergelayutan di sini. Aduh. Aduh, gimana ini guys? Aduh. Bingung. End of the line. Mana By lagi web anyway. kita bisa nemuin. Warna kuningnya pencet tombol apa? Tombol X. Tombol apaan sih itu ya? Kotak apa ya? Gak jelas I kalau thought di, about a cape, but that would be silly. gak jelas kalau di stick. Nothing to web. Masa kata situ aja susah? Aduh, malah jatuh. Tadi bilang kamu gaya kayak push up. Main itu santai, bukan barbar biawak. Mana? Aku udah santai. Gak bisa. Tuh kan malah jatuh-jatuhan mulu. Ini gimana coba nih? Oh, santai-santai ya, coba ya. Aku coba santai-santai, kita tuh nggak bisa. Gotta find another way. Gimana nih? Oh iya, pencet apa sih? Pencet apa sih? Udah. Kamu lihat dulu posisi kuningnya itu. Mana? Jalan merayap, Sergia. Pas udah nyampe tiang ini nggak bisa merayap lagi. Kan malah jatuh kan? Ini
Spider-Man terlalu lincah jadi nggak bisa pelan-pelan. Dasar Joker. Even in New York, sometimes there's nothing to swing from. What's worse, having a wedgie or people seeing me pick my costume out of my butt? Kok talinya nggak kelilit ya? Muter-muter. Malah lepas. Aduh, malah jatuh lagi. Yang emosi Bang Joker. Makanya, aduh gimana sih ini? Aduh malah jatuh lagi. Udah, bawa aja. Aku mau lihat sini. Jalannya. Oh, ditabok sih. Did you just try to pick my pocket? I've heard conflicting arguments about Spider-Man. I'm unsure what to believe. Coba kita ke atas lagi. Kita terus pencet apa tuh namanya tuh udah. Wow, tinggi banget. Buset, tinggi banget. Wah, kayaknya bisa nih. Oke, kita pencet-pencet terus. Nah, dia. Udah. Aku udah di sini. Soalnya nggak tahu jalannya. Pusing liatnya. Pusing ya kamu ya. Kita naik ke atas itu ya. Kok malah ke bawah ya Allah. Tuh udah nyampe sini. Kita cari sasaran lagi, nggak ada sih. Oh, kita harus ke atas, naik ke atas lagi ya. Itu aku udah nyampe sini tahu. Udah tepat sasaran. Tapi nggak tahu kemana lagi. Gimana cara ke mapnya sih? R. Oh ini. Udah. Tapi kok aku masih disuruh di sini terus ya? Ini ngapain coba di sini? Main object. Aku udah nyampe sasaran loh. Tuh.
Lihat sendiri kan guys, tadi aku udah pas banget di situ loh. Star, buka pesan. Ini message-nya nggak ada pesannya. Apakah kita ke sini? Udah, ini ngapain lagi sih? Disuruh ke atas lagi. Disuruh ke atas lagi. Tapi nggak ada targetnya sih. Jadi susah juga kalau ke atas lagi kan. Coba ya. One day nobody's gonna commit any crimes, and I won't know what to do with myself. Ih, susah. Antena yang seperti parabola Sergia di bawah gedung satunya. Ini mana sih? Oh ini. Udah. Udah ya. Oh, ke situ kita, guys. Berarti kita ngituin parabola ya? Tuh, Joker, orang kita nganuin parabola juga, bukan ke tiang. Gimana kamu sih? Katain si Joker, guys. Orang kita ke parabola. Tadi mana lagi parabolanya? Oh, ini ya. Straight. Udah deh, ketiga. Selesaikan. Okay, Alphabet City, talk to me. Open map. Au. Kemana lagi kah ini? Apa ini? Bulat-bulat. Apakah ini misi baru? Makanya baca tuh. Wah, kamu tuh Joker. Makanya jangan sosokan. Aduh. Ini nggak usah tandain apa? Nah, saya tandain ke situ dulu deh. Udah open map. Kayak mana sih? Oh, upgrade ini. Masih aja buka map.
Apakah ini? Udah. Bikin bingung deh. Upgrade itu ilmunya, Ser. Gimana upgrade-nya? Udah di-upgrade. Aduh, salah pencet terus deh. Jadi kebalik terus. Ini pencet X-nya malah back. Gimana sih? Jangan upgrade, aku cuman ngomong. Nih, kalian ngatain Bapak FF Dokter. Kayaknya harus dapetin 2 lagi deh yang di pojok tanda sarung. Apaan sih? Ini aku nggak bisa dikeluarin. Aku nggak bisa dikeluarin. Aku balik-balik lagi ke sini terus. Bukan pilih misi. Pilih misi, mana misi? Kan aku udah milih nih, gimana sih? Udah, aku nggak mau ke situ lagi. Terus misinya yang mana? Misinya yang mana sih? Ke tempat yang ditandain tadi. Nih ya, kita ke sana tapi nggak bisa. Sumpah ini mah, aku masih pakai komputer. Yeah, but these days everyone's strapped. Mesti You can't pakai see komputer people dulu, fly no guys. more without some punk from another crew taking a shot at you. All right, I got you covered. Swing by the alley behind Jazzy Johnny's nightclub. And hey, cash only. That could be Carradine. Time for old Spidey to go clubbing. Oons, oons, oons. Iya, aku mau ke sana. Mana tadi? Tadi mana ya? Susah ya jalaninnya ya, guys. Ikutin itu tanda kadal. Tanda kadal, mana kadal? I never get to sightsee. Enak nih untuk kalian yang lagi puasa kan. I've heard good things, Ant-Man. Wuh. Ini dia, ini dia. Ini dia, ini dia, ini dia. Ini dia, ini dia. Where have you been all my life? Udah dapet, sekarang kemana lagi? Wow. Give me one.
Mana tuh? Mana tuh, guys? Ada apaan sih di sini? That's not Carradine. But whoever he is, I can't let him put more guns on the street. The spider! Let's not fight. Ah, never mind. Let's fight. Kenapa sih dia marah-marah terus? Stick around a while. See if because it stick and never mind. Kenapa sih dia marah-marah terus? Hey, ball, that you? Aduh mati, What? aduh see him. mati. Why couldn't you have started out like that? Aduh mati. Bener-bener kecapean. Astagfirullah, istighfar Bang Joker. Ya kamu lagi puasa. Maklum guys, Joker tuh nggak puasa. Ya aku di sini lagi sih. Ada nggak sih guys main game Barbie? Kan Spider-Man ada ya. Nah, aku mau main game Barbie, ada nggak? Game Barbie-nya di ini di sini. Apakah ada? And line by web anyway. Mando sih. Kemana lagi? Kok aku lama banget sih main ini-inian, ya ampun. Now that's a keeper. Oke. Oke. Sebelah sana ya. Mana sih? Di bawah. Got the spider! What's that? I tell you, you have other options in life, but I'm not really sure you do. Ini makin lama aku makin pingsan. Yeay, sudah guys. Business owners praised Spider-Man for improvement not just in crime rates. Kak nggak puasa kak, belum buka. Jalan kaki aja kak, bosan gelantungan terus. Ini orang apa dah? Sekarang kita ke sana ya. Keren banget. Enakan kayak gini jalannya daripada harus pencet-pencet. Dong aku. Hey, Spidey, you might... Mana sih?
Tapi di sini ada ituan. Aduh, kok balik lagi ke sini sih? Oh, masih jauh ternyata. Langsung dapet. Mana sih itu? Kok nggak nyampe-nyampe? Oh, itu dia. Score! Yeay. Masih ada. Mana sih? Ini dia nih orangnya. Could you maybe pretend you know what you're doing? Don't try that at home. Nonton live sambil puasa, ceng. Udah deh. Banyak bocil FF. Neighborhood Iya, residents Melia. thank Spider-Man for cleaning up their community. Emang bocil FF-nya ngapain tuh? Spider-Man! All my friends are on your side. Truly deplorable behavior. Injak mobil orang. Coba aku itu guys, tembak. Oh, nggak kena guys kalau ke orang. Ke Just in the stranger. time I've been visiting, I've seen the crime rate go down. Good for Spider-Man. Oh, thank God! It's Spider-Man! Oke, sekarang kita tanda seru lagi ya. Nothing to web. Stay strong! Ini dia. That's not Carradine. But whoever he is, I can't let him put more guns on the street. Ah, di sana jam The berapa? spider! Let's not fight. Ah, never mind. Let's fight. Jam berapa ya? Jam 17.50. Ditch the evidence. I'll buy him a drink. A Molotov cocktail. Wah, dia kabur. Your call, Spider-Man. Chase us or let those people burn. Ngapain nih? Ngapain nih guys? Aku bukan pahlawan guys, aku bingung. Destroy. Kita harus menolongi orang guys. Waduh, sudah terbakar semua ya kamarnya.
My glasses are all fogged up. Apa lagi? Oke, sekarang kita bawa dia turun ya. Ini orangnya nih. Udah kebakar dia guys. Oh boy, much obliged, Spidey. Anytime, Stan. Hey, how'd you like me to call the Daily Bugle and tell them that Jameson is full of it? I'm not gonna stop you. So long. Si Anda gemoy bawan yuk. Hah? I should head Yeah, over to but- the comic but stand and diajak check in buy on one. Stan. Open phone menu. Aduh, sekarang buka ginian pula. Udah loh, aku udah buka ini. Select. Terus apa lagi nih? Ngapain sih nih? Nggak jelas pencetannya. Oh, udah. Oke. Sekarang kita ke sini. Ini dia. Nah, ini nggak bilang-bilang. Iya nih. Apa sih? Buka tokonya. Siapa ini? Pencuri kah? Kamen God of War. God of War-nya nggak bisa. Udah aku download, guys. Aku udah 10 kali download tahu. Nggak bisa-bisa. Bingung aku. Peter? Hey, Stan. Oh, welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the Kenapa, store Melinda? since. I can't say it enough. I'm so sorry about your Uncle Ben. Oh, he was a good man. He was the best. Thanks. Thanks. Ngapain sini? Kakak nggak cantik, memang Andi. Terus kenapa? Selamat berbuka guys, ya selamat buka bagi yang If I sudah miss too many berbuka. more classes, I'm gonna have a crisis on campus. Iyalah keluar aku ngapain di sini kan? Aku sudah sholat. Bang Joker lagi manasin sarden. Joker musuh Batman. Ini Spiderman. Iya, ini kan Spiderman. Bukan Batman. So it says to him, one, meat lovers. Amatin ini Okay, dulu ya. in what world does the meat lovers mean mushrooms? Kenapa dia nih? Yeah, way. And I'm like, Santuy-santuy. nuh-uh. And she's all like, Sahabat. Sekarang kita kemana ini? Ke tempat
buku, toko buku. Oh, ini ke tanda seru nih. Yuk kita ke tanda seru sekarang, guys. Spider-Man is the real deal! Hey! Apakah ini kotanya juga persis kayak di Amerika ya, guys? Tapi yang udah pernah ke Amerika. Bisa lebih jauh nggak sih? Mana sih? Ini ngapa ini miring-miring? Gotta find another way. Pusing aku jadinya. Mana dia tuh tadi? Kuning-kuning. Oh, di bawah dia. Wait, you gonna count that? Belum buka. I Aku thought we belum had buka trust. ya. You're funny. Hey, what's that? Stop! Jamit lagi emang di Jambi kamu bukanya. Come on! Move over! Hostage. Not good. Go, man! Aduh, lapar aku. No way am I letting you kill anyone else. Wow, hancur. Spider-Man! Help me! Please! Apaan sih ini? Shut up or I'll shut you up! Calm her down, damn it! I swear I will kill the both of you! I know, Uncle Ben. Hostage comes first. Oh! Wah, gimana ini ngejarnya? I thought about a cape, but that would be silly. Gimana ini ngejarnya? Dibingong. Bingung. Bocil pada darah tinggi emosian. Lah, aku ada di sini sih. Ih. Gebak apa nih? Emosian kenapa dia, Latifah? When are people gonna learn it's Spider-Man? Aduh, The bocil hyphen is selalu bikin important. ulah nih. Kenapa coba? Kenapa nih? Nampaknya ada keributan nih, gengs. Mana? Kotanya mirip London, Newton, New York. Iyalah. Oh, pernah ke sana? Kan aku headshotin nangis. Cie, Dava pengen headshotin orang, Dava.
Kalian tuh emang gak takut sama Dava, dia pengen headshotin. Dava tuh bocil bukan? Oke. Saran buat konten bareng player global FF. Oh, kamu udah ngasih saran ya Wahyu. Makasih Wahyu. Kamu nih gak nonton aku, Wahyu cuma ngasih saran doang, nontonlah enggak. Kamu emang gak ngeliat aku tuh bikin konten global terus, random, global, random, global. Nah Wahyu nih kamu gak nonton ya, cuma ngasih saran doang. Kak kenapa kok nggak live FF? Bosan korban ghosting. Tolong dimengerti ya, aku udah 3 tahun lebih main FF. Pasti nanti kamu suatu saat juga akan bosen. Begitu. Aku habis mesej kawan aku, Kak. Kenapa Tagol? Waalaikumsalam Kansa. Kok nggak buka puasa? Belum buka. Udah tamat FF-nya. Iya udah tamat. Lebih dari tamat malah. Aku nggak bisa main God of War, Canjani. Aku udah 10 kali ngedownload God of War. Tapi gagal terus. Error gitu God of War-nya. Bosan main FF-nya nggak seru. Bosan Jody, ya aku juga bosan. Kenapa kamu selalu kesel sama yang nggak pernah nonton? Bukan gitu Rifki, maksud aku tuh nggak kesel ya, maksudnya apa? Mereka tuh request gitu, abis itu mereka pergi gitu, tapi nggak nonton gitu. Aku udah buat requestan mereka, tapi udah aku buat nggak ditonton gitu kan, aku sedih. Aku nggak kesel, aku cuma sedih aja begitu. Soalnya banyak yang kayak gitu, apalagi yang paling sering komen itu kayak gini, Kak udah nggak pernah upload lagi ya, Kak udah nggak nge-YouTube lagi ya, Kak udah jarang upload ya, padahal aku upload tiap hari itu. Kak udah nggak pernah main FF lagi ya, pas aku lagi main game petualang, padahal aku masih ngupload FF. Itu doang, aku cuman sedih aja. Kak main bully pasti ngerti. Oh iya, nanti aku coba ya nyari game bully-nya ya. Aku udah main F dari season 1, Kak. Gak bosan, malah seru. Oh, gak bosan ya Ahmad ya. Berarti nanti suatu saat kamu akan bosan, Ahmad Rifani. Kamu save kata-kata aku. Kalau perlu kamu rekam. Pasti nanti kamu suatu saat akan bosan. Dan kalaupun gak bosan, kamu akan berhenti main FF. Jadi tolong dimengerti ya. Gak semua orang itu akan selamanya main FF terus sampai tua. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek main FF terus. Mohon dimengerti ya guys. Kak nggak buka puasa apa? Iya nih, bentar lagi nih buka puasa. Lapar sekali. Aku aja habis buka, wah enak banget Ardian. Bang Joker mana? Nggak tahu. Mungkin lagi buka kali dia ya. Waalaikumsalam Ardian. Kakak umur berapa? 24. Iya kak, aku juga bosan main FF. Iya, SG Sae. Kakak Bang Joko live jam berapa? Bang Joko live sekitar jam 11, jam 12 kan Sa? Kakak buka dulu ya. Iya buka aja Raffi. Cuma sekedar game, hanya hiburan. Tingkat kejurahan manusia berbeda-beda. Ya mungkin kalau kamu atau yang tadi udah main 3 tahun dari season 1 nggak bosan-bosan. Karena kalau aku kan beda ya, aku kan bosan juga kan. Ya memang untuk hiburan. Tapi ya pasti ada bosannya juga kan. Yang sebenarnya sih bukan karena bosan ya guys. Bukan karena bosan juga, karena aku
apa ya, dipaksa untuk main FF terus, padahal aku tuh pengen refreshing untuk main game lain gitu. Kayak aku sekarang lagi suka main game ML nih, aku lagi seneng banget lagi nge-push rank Mobile Legends terus nih sekarang, udah sampai epic aku. Dulu kan aku sering main juga. Mungkin kalau misalnya aku jadi YouTuber ML, pasti mungkin aku juga akan bosan main ML gitu. Jadi ya beda-beda game lah gitu. Aku netral ya guys, aku nggak ngata-ngatain game PUBG lebih bagus, game FF lebih bagus gitu tuh enggak. Yang aku sih main game apaan aja. Udah nggak usah cerita, main FF aja cepetan ah. Wah, Andi FF. Wah, ada bocil FF nih guys, Andi Gaming. Gila bahasanya, lihat dia ngomong gini guys. Udah nggak usah cerita, nggak usah banyak cerita, main FF aja cepetan ah. Tuh kan guys, FF bocil FF tuh pada kayak gitu guys, pada maksa bocil FF tuh. Lanjut aja share sambil No way am I main. letting you kill anyone Jangan else. disetar. Jangan disetar. Main FF lah. Bosen Andi, terus gimana? Kamu jangan maksa Andi kalau aku udah bosen. Andi Gaming tuh setia tuh share, dia suka nonton kamu. Tapi dia maksa aku main FF. Aku kan udah buat konten FF kemarin. Jangan di start. Memang dia kak, kenapa? Kak main game PS2 kak. PS2 ya, ini tadi PS berapa, ini PS4 apa ya? Spider-Man Amazing 2 ini. Buat viewku senang saya, dia emang gitu, tapi selalu nonton kok. Tapi aku risih aja gitu, aku main game lain, nggak main FF. Aku main FF kok nanti live bakal. Ini susah lagi nih, ampun. Aku aja bingung diapain. Spider-Man! Help me! Oh, please! Shut up or I'll shut you up! Calm her down, damn it! I swear I will kill the both of you! Pakai mouse aja lah. I know, Uncle Ben. Kan kayak gitu terus. Hostage comes first. Aduh. Jadi apain ya? Tembak. Yeay. Terkeluar dia guys. Oh, ada waktunya ya? Ada waktunya. Ya. Ya salah jalan aku. Salah jalan. Ngapain lagi ya? Ngapain? Aduh, udah ini lewat. Ya, waktunya habis. Waktunya habis. Kalau insting laba-labanya muncul di kepalanya, siap-siap menghindar. Laba-labanya muncul di kepalanya, siap-siap menghindar. Oh, gitu. Oke. Berarti kita menghindar No way am I letting you aja. kill anyone else. Wah,
shut you up! Calm her down, damn it! I swear I will kill the both of you! Bingung I deh know, ini Uncle pencet. Ben. Hostage comes first. Aku pencet dua-duanya. Ya ampun. Ya, cepat. Cepat dia tuh. Kurang deket deh kayaknya. Ya, itunya udah sedikit guys waktunya. Oh, kita masih jalan dari sini ya. Wow, wow, wow. Ih, udah sini. Udah sini, udah telat waktunya. Ya. Salam dari Kalimantan Selatan, Kak. Salam juga. Oke guys, aku mau buka dulu ya. Sebentar. Aku mau... No way am I letting you kill anyone else. Apa? Aku mau buka puasa dulu.
Halo guys, balik lagi aku. Lo dengar nggak ada suara orang? Iyalah suara aku, siapa lagi tuh bukan suara aku kan? Kenyang kakak. Sudah tuh, iya udah ya. Lanjut lagi berarti ya. Hai juga Danis, kasih dia makan lama. Oh, kamu nungguin ya Dika. Udah buru-buru kan makannya? Enggak. Ganti baju kayaknya. Aku mana ada ganti baju enggak? Gas kak, oke. Aduh, aku pasti bingung. Spider-Man! Help me! Oh, please! Shut up or I'll shut you up! Calm her down, damn it! I swear I will kill the both of you! Yes! I know, Uncle Ben. Hostage beres, comes guys. first. Ki. Minggir dulu ya kalau ada iwan. Minggir ke atas. Oke, kita harus cepat-cepat guys. Aduh, jatuh lagi. Aduh, malah jatuh guys. Kesini ya. Oke. Apa nih beresnya? Ayo, keluar kamu. Yeay, berhasil. Sudah diselamatkan guys ceweknya. You okay? Just shaken up! Get that psycho! If I don't find Carradine soon, I'll lose him. I promise, Uncle Ben. I promise he won't get away this time. Kenapa dia ngomongin Uncle Ben terus ya? Kita sekarang ke tanah seru ya guys. Mana dia? Oh, terbakar dia. Halo juga Rafael. He can't have gotten far. Tuh kalian jangan gitu guys sama si panda gemoy, dia tuh cewek, jangan dikasarin. Makasih ST. Sampai tamat gak Kak Ser? 911, Iya. what is your emergency? I need to report a dead body. Bisa lah ini aku udah mulai ngerti nih sekarang. R C foto yang mana ya? Ini. Oh, dipencet analognya. Ih. Kita harus motoin ya. Terus kalau udah moto ngapain lagi? Nanti ada uang nggak? Kenapa kalian suka banget sama ada uang? Apaan nih, Too buset? many days like this, and I'll be your grouchy neighborhood Spider-Man. Udah ah. Udah woi. Udah nih, lu ngapain lagi sih? Ya ampun. Udahlah pakai ginian aja kan. Apa yang di fotonya ya? Foto apa sih guys? Masa foto orang nubruk? Game apa ini? Game Spider-Man.
Sometimes I wonder what would have happened if I'd been bitten by a hedgehog. Terus mau tolongin apaan lagi sih? Udah. Gak bisa diarahin dong. Heran aku, kata suruh di foto. Udah di foto. Udah, terus udah foto ngapain lagi coba? Digigit laba-laba, jadi Spiderman digigit kelawar, jadi Batman kalau digigit sapi. Batman apa ya? Batman ya kelelawar, kelelawar jadi Batman. Kalau digigit sapi, jadi sapi Derman. Bener kan? Aing ngapain lagi sih ini? Foto, ini udah difoto nih. Di foto, apanya lagi yang difoto? Nih aku foto nih. Tuh, terus ngapain gue di foto? Tanda merah. Tanda merah ini ya. Dah. Udin. Udah di foto yang tanda merahnya. Foto huruf CK. Huruf CK. Oh ini. Oke, kita foto ini. Now that's a keeper. Yeay, betul. Wah, hebat kamu Haryo. Makasih Haryo. If I get spotted, this is gonna get Makasih ugly. Haryo yang paling Gotta pintar. move faster. Mantap Haryo. Kalau harimau apa jadinya? Kalau harimau jadi. Aunt May's gonna hear about this sooner or later. And I don't want her to be alone when she does. Oh ya, aku mau lompat, woi. Kita ke sini. Oke. Ya. Come to Papa. Dapet. Even in New York, sometimes there's nothing to swing from. Dapet. Oke, kita naik ke atas, guys. Foto simpel yang tembok warna merah. Udah, Iksan. Kagak, udah buka belum? Udah. Kesini deh. Where have you been all my Dapet life? lagi. Wah, banyak berkilau-berkilau ya di sini ya. Kita harus langsung ke merah aja ya. Takutnya lama. Langsung ke merah aja, oke guys. Oke guys, mana merah-merahnya tuh? Ran out of road. Kita bergelayutan aja ya biar cepet. Mana nih? Kita ke tanah seru ya. Lanjut ke. Aduh, ini kalau misalnya nggak ada gedung-gedung tinggi, kita tuh harus nganu, harus loncat kayak gini. I promised Aunt May I'd be home soon. Better get moving. Kan kita harus loncat ke sini, guys. Wah, kejauhan. One day nobody's gonna commit any crimes, and I won't know what to Untung do nggak with nabrak. myself. Kalau misalnya bisa nabrak, mati terus aku. Soalnya nabrak-nabrak terus. Oke, sekarang kita ke. Ini dia. Oh, kita sekarang ke ini. Ke kereta. Soalnya kan ini apa misinya
mainnya di kereta kayaknya. Kok tanda serunya lewat sih? Apa sih itu? Sometimes I wonder what would have happened if I'd been bitten by a hedge. Apaan nih? Spider-Man's around. You can bet Kok no one's malah gonna know that. keluar sih? Nothing to web. Ih, kenapa sih? Spider-Man, no one. Pencetannya bingung aku. Cicak di dinding. Oke. Kalau ada Jepangnya, The guy who killed tadi Uncle gue Ben is tahu gone. kalau itu Lulit. You'd think that would bring me some peace. But I don't feel peaceful. Wah. Upin Ipin di Malaysia nggak ada, kami di Malaysia pun nggak jumpa Upin Ipin, cuman jumpa suaranya aja. Iya ya, kan cuman suara ituannya doang ya. Apa? Pengisi suaranya doang. Kok jadi begini ya? Ini yang The Amazing Spider-Man mukanya begini, nggak kayak yang Peter Parker itu. Yang yang pertama itu loh. Gimana sih? Kita tuh ngapain? Kita tuh apakah kita harus tetap cari pesan? Kita disuruh ke sini. Turun, oh turun. Kan main Spider-Man 3. Iya, ini Spider-Man 2. Beli baju menari. Jangan dengerin Joker guys, dia bohong guys. His latest victim is Dennis Carradine, a convicted murderer and arms dealer. Carradine has been identified as the perpetrator in last year's shooting of Queens resident Benjamin Parker. Finish conversation. You heard Whitney Chang. Some people are grateful to the Carnage Killer. I kind of know how they feel. That's not the same as Oh, condoning BMB yang it. Spider-Man You're 1, not iya. glad this Carnage person's out there murdering, are you? You want him to... Makanya sopankah begitu ya, mending jangan bicara soal agama. Hah? Aku aja tadi buka puasa. Wah, apa nih? Kira akuarium. Sekarang keluar kali ya. Leave home. Yes. Tuh kan, bingung pencetannya, aku pencet X terus. X itu ternyata keluar. Kok sudah buka puasa atau belum? Nggak tahu tuh dia mah. Oh, jangan berantem It's ya, my guys. fault Schultz got away. If he hurts anyone... No, not this time. Sekarang kita ke sana ya. Wah, kok gelap sih cuacanya. Biarlah, males ngambil gituan. Wow. Holy... I've got to get up there. Oh man, Apa ini? people are gonna need help. Kita harus lari ke atas. Set. Wah, tinggi juga ya. Wow, tinggi banget. Apaan sih itu? Ini dia. Wah, kebakaran. Kabur. Come, Spider-Man. Let's see what you can... Russians? I was expecting Schultz's guys. Kita kabur apa ya? It's different fighting man to man, huh? Take a rest. I'm getting too far away from the action. You disgrace yourself. Ini satu lagi sih. This is what everyone... Can't leave now. People are in trouble. Oh, nggak bisa pergi. I will make you bleed. On what planet is Aja that? dulu ini kan. Today, you die. Ntar
Tago siapa Just a jatuhin. little man. I will crush you. Tago siapanya togel. Come, Spider-Man. Let's see what you can do. Gotta move that rubble so I can get in. Better clear all this wreckage. Aduh, kebakar guys. Kebakar inyong. Apaan sih itu? Wow. Spider-Man nggak pernah makan sama BAB ya? Makan sama BAB lah dia putra. Nunggu ganti baju dulu. Lawan musuhnya. Hehe. L. Mana sih? Ngapain kita nih? Gak bisa. Aku mau turun. Aku mau turun. Wah, ini kemana ini? Bingung aku. Kita mau ngefotoin apaan sih guys? Kok disini suruh foto sih? Ada nih kak, mau gambar sesuatu. You can hug the walls. Apa? Oh, ngambil di sini ya. Macam laba-laba. Nice. Macam Sadako. Pergi tuh ke titik putih. Ke titik putih. Got the vents. No problem. Vlad will do it. He's a little guy. He can Mana fit. sih titik putih? Oh, Always ini dia Vlad nih. gets the dirty jobs. Just because I'm not fat like the rest of them. No more Mr. Nice Vlad. After tonight, I knocked out your tooth, but don't worry. I left it under your pillow. Ngapain nih? Aku ganti-ganti mulu deh perasaan. R. Aku ganti-ganti pakai mouse, pakai ini. Oh, kita kasih ini. Yeay, enak banget gituin itu. Mana nih? Gila, ini tempat apa sih? Nggak jelas. Tempatnya bikin bingung. That's as far as the vents are gonna Itu take me. petunjuknya. Iya nih, aku ikutin petunjuknya. Ngapain sih? Oh, di anu ya. what's your name? Max. Krempel. Kita lawan dia ya. Dia mau pukul. No, I hear jail's a lot nicer now. Toilets have seats and everything. Wah, hebat kan aku guys. This is Wah, what hebat kan everyone aku guys. fears?
Cuman pencet segitiga doang. Ngapain lagi nih? Apakah kita harus menghentikan ini? Kita matiin semua penjahat-penjahatnya. I might just have a... Keep talking about a weapon. Apakah ada I lagi? bet my last web, Schultz is heading for the Special Sekarang Projects kita Division. ini lepasin nih kata-kataan orang-orang nih. Kasihan. Apa ya mereka nih? Kayaknya mau dijadiin apa? You're Mr. Spider-Man. Cobaan atau mungkin ilmuwan. Just Spider-Man. Mr. Spider-Man was my father. Sandra. What's your name? Max. Max Dillon. I'm in R&D. Well, Max, I need you to help me out. Be my eyes and ears. Can you do that? Really? I mean, yes. I won't let you down. Good. Get the hostages out through stairwell C. It's all clear. I really appreciate the help, partner. Partner? Terawih coy. Warning, core overheating. Blast doors engaged. Evacuate immediately. Nah ini nggak dilepasin nih. Ngapain ya? They've damaged the power core. It's overloading. Then what? The lights go out? This building's powered by an experimental fission reactor. If it explodes, we all die. Great. Where is it? With the blast door shut, there's only one way to reach it. These conveyors are bringing containers of extra coolant to the... Cepetan woi. Gue orang Malaysia nggak jumpa Upin Ipin. Kok bisa ya lo? Kan kamu orang Malaysia. Kan kamu nggak pernah ketemu Upin Ipin. Kalau pernah ketemu kenalin dong. Kamu pengen berteman sama Upin Ipin? Pengen Max ajak was dia main right. FF. This is huge. And if it blows, it'll leave a great big hole in the middle of Manhattan. Now I need to find the coolant systems. Gak tahu nih ngapain guys. Gak tahu nih ngapain guys. Apakah kita ke situ? This now I need to find the coolant. Release the coolant from here. Apa nih? Mana sih? Ki. Udahlah fix nih aku mending pakai ini aja kali ya. Ngapain lagi nih? Bisa ke atas ya? Oke, satu lagi ya. Adik-adik, satu lagi ya adik-adik. Masalahnya Green Goblin itu. Kira-kira Harry Potter ada gamenya nggak ya? Go, go, go! Mas Harga TikTok kan cari aja Sergia Melva underscore. These guys are dangerous enough already. I can't let them have any of Oscorp's weapons. The only way this works is if I stay outside. Bertarung, bertarung. Padahal si Spider-Man tangan kosong tahu dia nggak pakai senjata. Hebat kan? Wah banyak banget. Banyak banget sebenarnya. Hell with it, kill him. Oh, kita nganuin apa sih ini? Aduh, aduh, salah pencet. Ini dia nih guys.
Kita lawan dulu, habisin musuhnya. Animals were hurt. Bad guys, on the other hand. Stick your nose in and it'll get shot off. Wow, hebat banget ya aku. Wah, sekarang kita level up. Nah lagi nih misinya. Oh, ke bawah. Kita ke bawah, guys. Nih ha. I saw something. I know I did. Aduh, aku ditembak-tembakin. Didn't I already fight you? You have no original moves whatsoever. Aduh, aku ditembak-tembakin. Kill the spider. Kill them all. Ini harus dilawan-lawan dulu ya, kalau enggak dia masih ganggu. If he was smart, he would run. Halfway there. Selesai. Even one working weapon is one too We many. will solve your problem for you. I tell you, you have other options in life? I'm not really sure you do. Oh, nya. I see him. I got your perestroika right here. Yeay, ini dipecah-pecah dulu. Enak banget maininnya. Ya, darahnya sekarat. What? Nice dental work. Sorry I have to break it. I don't just win, I do it in style. Sekarang anuin ini. Oke. Kok belum sih? Ini apa ya? Udah. Kemana lagi nih? Satu lagi, guys. Help! I see him. I'll remember this. Not the Help, I fight, see just him. how bored I am. Come, Bentar. Spider-Man. Nggak bisa. Let's see what you can do. Nggak bisa naik ke atas. The spider! Come quickly! You want to die too? Go away, Okay. Spider-Man, and we will solve your problem for you. Aduh, Get him! Spider-Man! sekarat aku. Ya mati. Ya malah mati. Oh, bisa isi darah ya? Isi darah, isi darah, isi darah. Temperature normal. Security level. This is bad. If they get their hands on those weapons, it'll only get worse. The only way this works is if I stay out of sight. Okay, so I'm showing off. Oh, kira aku hebat, ternyata aku mati. Mana nih orangnya? Oh, kita ke sini. Ini dulu dimatiin. I have him. Like ballet, right? Dance. Everyone, quick. Oke. Kill them all. We've got these. Oke, isi darah gimana sih, guys? You want to die too? You are Okay. stupid to interfere. Why do you gotta get in the middle of everything? Sukun. Stick your nose in and it'll get shot off. Tunggu darahnya berdikit dulu. Here, everyone to me! I saw something. I know I did. We've got him. Spider-Man! Kill him! Ayo.
is with everyone? Halfway there. But even one working weapon is one too many. Kabur. Isi darah aku lupa dah perasaan. Isi darah tahan huruf H. Huruf H ya. Berarti aku masih pencet ini dong. Pencet keyboard huruf H. Fellas, I got him! Iya. Could you maybe pretend you know what you're doing? Ditutupin jaring-jaring dulu kan. Apakah ada orang di sini? He's picked us off one by one! Aku nggak tahu ini buat apa, tapi ini putih-putih kayaknya harus di sini. Hey there, you commie punks! Nah, lagi ya ini kita. The spider! Come quickly! I think I made my point. Waduh. Ya mati. Tinggal satu lagi. Kok susah ya? Tempat misinya kenapa? Aduh siapa itu? Ardian, kepencet, sorry kepencet. Kepencet aku. Udah azan di Jawa Barat. Jangan menyerah. Aduh. These guys are dangerous enough already. I can't let them have any of Oscorp's weapons. Mungkin kita Too many of them. satu deh. Soalnya Be banyak. smart about this. Will you be my arch enemy? Psych! Hold that pose. Yeah. You want the boss? Come here! Ih! Gak fokus ke darahnya, iya. I see him! Spider! Rush! Snake and all! Spider-Man! Hell with it, kill him! Now I hear jail's a lot nicer now. Toilets have seats and everything. Enak ya skillnya Spider-Man. That was Oh di fun. ML gak ada Let's ya do it hero again. Spider-Man. Mungkin kalau ada Spider-Man dia mirip-mirip sama kayak Fanny kali ya guys, ya gak sih? Kalian pernah kepikiran gak? Sorry, is that webbing in your way? Pernah kepikiran gak kalau di ML ada hero Spider-Man? Soalnya mirip-mirip kayak Fanny. Isi darah dulu ya. Isi darahnya, iya nih isi darah dulu. Help! This is none of your concern, idiot! Okay, this wasn't a fair fight, but hey, you started it. No animals were hurt. Bad guys, on the other hand. There, get him! Go away, Spider-Man! And we will solve your problem for you! Banyak ya musuhnya. Time for some tough love. You are really bad at this. Don't try that at home. Udah habis kan? Yang kedua nih. Halfway there. But even one working weapon is one too many. Udah juzuk berapa kalian nih? Juzuk maksudnya? Juzuk apa? Jangan lupa yang juga nyawanya. Oh iya. Nah ini nyawanya. Kok nyawanya nggak ada? Nyawanya nggak
tell you you have other options in life, I'm not really sure you Darahnya do. masih full ya. Demam jaring, iya. Demam jaring nih. You are a dinosaur. We are the future. Boom! This doesn't mean you're a bad person. Aduh, aku ditabok. Mainnya keroyokan nih. Okay, so I got your perestroika right here. Oh ini ya. Ada waktunya nggak sih? Enggak kan? Ini ada siapa? all wiped up and nowhere to go. Satu lagi guys. Now we'll see who. Hey, will you be my arch enemy? Psych! Kak, elak juga jangan sampai kena serangannya. Oke, iya dia elak kayak gini kan. Oke, satu lagi deh. Ah, Herman, you came back. Must have seen my missed connections ad. You think I'd skip town? Give New York to freaks like you? No! Ngapain lagi nih? I'll be a criminal, you said. Money, glamour. Aduh. You're using it as a weapon? Come on, Herman. Think outside the Wadaw. box. You can make a fortune selling milkshakes. Just wait till I get used to these things. Bisa kabur nggak sih? I'm getting queasy. Aduh, mati aku. Make me throw up in my mask. I'm sending you the dry cleaning bill. Didn't I already fight you? You have no original move. Ya mati. Ini ulang dari mana ya kira-kira? Jawabannya udah merah, nggak bisa isi darah, soalnya aku diserang terus dari tadi. Aduh. Gak bisa. I can't work under these conditions. Your breath, you're using it as a weapon? Come on, Herman. Think outside the box. You can make a fortune selling milkshakes. Just wait till I get used to these things. You're a dead man! Now I'm getting queasy. Ugh. If you make me throw up in my mask, I'm sending you the dry cleaning bill. Gimana sih? Mati lagi. Kalau orang yang nyerang elak kak. Oh iya. Lawan bos. Ini bos ya? Aku main di keyboard aja deh. What planet is that called fighting? Lawan. You're using it as a weapon? Come on, Herman. Think outside the box. You can make a fortune selling milkshakes. Just wait till I get used to these things. You're a dead man! Now I'm getting queasy. If you make me throw up in my mask, I'm sending you the dry cleaning bill. No, it feels a lot nicer now. The toilets have seats and everything. Oh, kalau lagi mau diserang aku gak kanan kiri ya?
Wah, botak. Enggak, topeng. Bingung. Oke, lagi ya. Oke, lagi. Oh, udah dikit-dikit jangan terus dilawan. Oh, dikit-dikit. Oke. I'll remember this. Not to fight. How bored I am. You're using it as a weapon? Come on, Herman. Think outside the box. You can make a fortune selling milkshakes. Just wait till I get used to these things. You're a dead man! Now I'm getting queasy. If you Oh, let me karat throw ya, up guys. my mask, I'm sending you the dry pill. Aduh. Oke. Sekarang ngapain lagi? Lawan lagi. Hey, I'm not letting nut jobs like you take over my city! Nutjob. What? Yeah, I'm not the one calling my weapon the Shocker without a trace of irony. Spider-Man dilawan kan? Mana bisa? Ada dong. Be a criminal, you said. Money, glamour, I'll power. bring this whole building down on you if I have to! That might not be a bad thing with all the nasty stuff they make here, but it's built to survive the 1905 earthquake, so yeah, don't hold your breath. Yeay! Aduh, sekarat dia. Oke. Aku udah isi darah, guys. Dia ngapain sih dia? Ya ampun, padahal udah sekarat musuhnya. Dan jadi aku sekarat lagi. Ya. My weapon could get me some leverage here. Ya. Isi darah. Bang, aku harus loncat ke sana ya. Gak bisa ke situ. Aduh, sekarat. Tunggu. Ah! Didn't I already fight you? You have no original move whatsoever. Yeay, mati dia, guys. A shake for breakfast, a shake for lunch, and a sensible smack upside the head for dinner.
Ye, dia mati. You can't lock me up, man. Ibu gak The ngerasa Russians can get to me inside. You might be able to make a deal with Yang D.A. Harper for bebasnya. protective custody if you help stop this gang war. Innocent people are getting caught up in it. I can't. It's bigger than me now. All the gangs in the city are at war. Everyone's scared of everyone else. Unless you want to go for a butt-whipping hat trick, you'll tell the cops everything you know about the gang war. Okay, but it won't do any good. Look, the city's full. Unlock. Apa nih? You know Oscorp, but you might not know me. Coba tembakin pakai jaringnya. Pakai jaring. Nah, aku udah selesai nih. Attention all task force personnel. Yang selanjutnya You apa are lagi? authorized to begin phase 1 of the suppression initiative. Repeat, phase 1 of the suppression initiative is a go. Wow, canggih banget. Ngapain lagi kita? Now's a good time to take down some bad guys, while the task force is putting heat on them. Saya tembakin. Admit it, even you're impressed. No more fancy stuff. Target. Ayo dong, ayo dong. You can climb. Ayo I can dong. fly. You're just some. You're going down hard. Aduh, mati. Katanya God of War. Aku udah cari game God of War-nya susah. Error semua, udah 10 kali aku download. Biar kamu tahu aja Syamsu, aku udah 10 kali download God of War-nya. Aku pengen main yang dari satu kan, nyari yang satu. Dia nggak bisa dimainin gitu. Terus udah download lagi, error di layarnya Attention warna all hijau task semua. force personnel. You are Terus akhirnya kan authorized to aku coba begin lagi phase tuh, 1 langsung of aja the lah yang suppression God of War 2. initiative. Repeat, phase Udah 1 download of God the of War 2, suppression initiative is a go. tetap aja nggak bisa. Nggak bisa dimainin, susah. Error gitu. Aduh, dari ulang lagi. Wah, susah. Iya. Coba deh kalian kalau bisa ini Now's a deh, good time to take down some bad nggak guys, bantu aku while gitu the kalau task force nggak. is putting heat on them. Atau mungkin ada yang tahu ya, gimana cara download God of War 2? Bukan caranya sih. Ada nggak Okay, gitu this wasn't a link yang fair fight, terpercaya but gitu, hey, link you started it. terpercaya buat aku download gitu. Soalnya aku udah 10 kali download dengan link yang berbeda-beda guys, nggak bisa. Ada nggak linknya yang itu, yang nggak error? I like hurting people. Let me show you. Wow. You deliver. Anyone else hear that? You're not fighting purse snatchers now. Police brutality. Udah kabur. Banyak aku bakalan live gak? Iya, Syayong. I should. Ini yang gituin jadi Spider-Man kagak pusing apa ya? Kalau berorang pasti pusing ya guys ya. Face it. Sometimes I even impress myself. Si darah dulu.
dulu lokasi yang ada musuhnya. Oh, berarti kita ke mana itu? Ke situ ya? Iya, apa ke situ? Kita ke sini ya. Ke situ. Ini dia. You're gonna wish you never heard of spiders. They say bad guys don't think of them. You're just some skinny kid. You're going down hard, pal. You're not fighting purse snatchers now. This must be frustrating for you. Ya, langsung mati. Aku sebelah Spider-Man, Kak. Mana ada. Spider-Man kan cowok. Kalau cewek Spider-Wati. Kasih aja main Left 4 Dead bisa main 4 orang sih. Left 4 Dead. Attention all task force Game personnel. horror ya? You are authorized to begin Phase 1 of the Suppression Initiative. Repeat, Phase 1 of the Suppression Initiative is a go. Ih, susah tahu kalau pengen diituin. Now's a good time to take down some bad guys, while the task force is putting heat on them. Kita kesini kan? Hey, pay attention! I'm not gonna do this again. Oh, snap! Let's see how you do, Hank. Saudara dulu. Who's there? Got the spider! Kita ke atas. Kuat ya. The view up here is great. Aduh, especially mati when I aku, bump. mati. Susah. Udahlah guys, aku udah dulu ya. Aku udah dulu ya. Attention all Halo task Kak, force halo personnel. juga. You are authorized to begin Phase 1 Lanjut of the besok ya. Suppression Initiative. Repeat, Phase 1 of the Suppression Initiative Besok aja is a go. live-nya. Baru nonton Kak. Kok udahan? Iya, aku udah dulu ya. Lanjut besok lagi ya. Teori kecapean dan menyerah. Enggak juga sih. Aku mau istirahat dulu. Makasih ya yang udah nonton. Semacam game R tapi dia bisa online. Oh gitu ya, berarti macam teka-teki kayak gitu dong. Nanti aku lihat dulu. Kamu gak rencana mau main Pasify lagi, Mel? Aku kapok nggak mau main game horror lagi. Oke. Udah ya, aku langsung off dulu ya. Nanti Bang Joker akan live ya nanti malam jam 12-an. Jam 11 deh, jam 11 mungkin jam 10, 11, 12 lah, sekitar jam segitu. Kalian langsung cek aja di YouTube ya, soalnya si Bang Joker tuh dia sekarang lagi nggak ada notifikasinya. Dia nggak ada notifikasi live-nya, error YouTube dia tuh, nggak tahu kenapa, sedih banget. Pokoknya kalian cek aja deh di YouTube-nya Bang Joker, link YouTube-nya ada di deskripsi ya. Bye bye.